n'abari suspect umutware mu abatuura bari kwenda kubinga mu itaka ryabo ni mukama Ian, Evelyn Namara, bona bana Winnie, Ivan Nsima, bitabana bagira ngo bakagura na Moses Mwesugwa ngo bitu nkibatangaza kushanga Collins nayenda kurya garuza. Icyapa twakireba kiri genuine, icyapa ne cya Moses muri yo makwenda na isharaho. Hari icyapa kiri yo mazina ga Collins. Icyo kutubinga hitaka na tubinga nkaba nko wina yitamu. Ubwo abatuura bari kuvuganaho na RDC, RPC, DPC n'abandi bebembezi ba district Isingiro ubwo bahagatire bitinenkoni ababagizire Collins ebindi nakabukore konkareka kubatera hamwe no kubatena tiniseza unaza kubatera amasasa. Kazi ritano binenkoni bine muguha Yego ya twasha hati nyowe mbashitamira hati ekinenje ngo bakumanya ko mwemera amanya nibashuma hatabatsigazi bo biruka bantsiga hati nyowe shitama hariya ahakaje nti bana wanje nabeshingereza nti muntero kuko nkamutanya to mutwene ko nagizirebe kutugambira ho na Moses Mwesugwa hono waguruza itakere ajya n'amazimo mbu yaguruze na Collins akabarumu kongata kumanya habo nchi nayenda kwegaruza itakere tarigeye namuguza kuko nabenyuguza abandi akwatugwe wenda kuguza abantu benshi hari akahagura mukakirimu nahamba haba baguzire mukakirimu kino kubaza Collins kubaza ababona so kumanya habo Collins kana jagatahira mu ryaba kandi buri muyaguzuruka niho yabirukangiza nibashuma hata no kwara aho yagendana yashuma na motoka nawe niho yirukangira naza kuri wowe kivuga niha yeye ayetorora kuri kutubatiga hayiza tushangaho kwatushangaho we taraburize kushikaho akashikaho na hurutoro mukoze kiti anturukeche kiti cyamabega kintera tarambira hansi kwa anyongere cyamanyanya niho nagwerira hanso mbinyansi hata hakantandakaje kutwagambo na Collins w'abantu bari kwetumbitira hasumo tiyakoze rurimi rurunje nitwe. Please, you're not calling anyone called Collins. Who is this I've called? If you don't know who you're calling, then you're calling the wrong party. It is as simple as that. I'm not the person you're calling. I'm not a fund and I'm not a brigadier. You're calling the wrong party. So who are you exactly? Are you not from Nyamusindo Isingiro? Are you a mad person? I'm saying you are calling the wrong party. RDC Isingiro adanasima wehona shira mwanyo gukumuriza abantu bituru ko kubasha butatwara amateko mu ngaro naba nimba shaba ngwebyo mubikoreki takabireba abatirwa nkoni polisi mukarogestari n'imishango yanyu eriyo nanye ndinze RPC ngwanga yidinge tukoreki twagezeho kwishikirira umugambizi w'amahege nkambi ya kabiri hari Makenke division Media Nsima rw'imujuma ahasumye tugira ngo nkamahete bari kumenya Collins kandi ariyo nahigwa polisi Jesu tukajihuriraho kandi twagezaho ukugambana na the other authorities abo kumureba ngo bamukwate yaba nayeta icyatari yaba nayeta brigadier bamukwate abo kubata umusurukari wa UPDF kandi cyo kugenda nembundu natinatinisiza tihine muntu wena arya higuriye amateka buri mbundu yona erukusohora ku rw'imikono ya government tuzo umuntu neba ihandikirwe kandi ine papure bikugigambo so Collins karaba inembundu then the police semekobane yiza emanyembunde jo eyayigina jino mateka ninga tajine mateka yatajine mateka bamukwata itakere rukugambwaho niringana hiki 15 kandi nirushangwa mu cyaro cya Nyamusindo district y'Isingiro aha bwa TV West Susan Charsima.